baba alikuwa kama 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 watamuka Joy sura kanila Joy sura yako tadi kina kwa bila mama
buša ke mošate a ke dumediše a ke dumediše barutiši ba rena go thoma ka tlhogo ya sekolo go ya ka go latelana ga bona a ke dumediše ba SGB ka moka setšhaba ke dumediša batswadi ba bana ba ba tsenago sekolo mo ga mmogo le bana ba banego sekolong mo a ke dumedišeng mangaka pleke baruti dikereka ka moka ke dumediša mangaka a gešo bašomi mmogo le rena ka moka go magolo ke a letamiša re fihlile re tlile go thuša mo sekolong go na le bothata mabapi le tabeng ya bana jale ke tlilo no kgopela gore re napeng re thome ka mmereko wa rena bana ba le ba ba buang ke ba tsene ka mogare ga sekele a ba ke ka mo bana ba le ba ba buang ka moka ke ba nyaka mo ya masaba ba di mo ba ka ba ba bona
Elizwe baba elizwe lino moya. Elizwe baba elizwe lino moya. Ayaye baba elizwe lino moya. Elizwe mbanyama elizwe lino moya. Elizwe mbanyama elizwe lino moya.
moya waka, moya waka, moya waka, moya waka, moya waka, moya waka, yeah, moya waka, yeah, moya waka.
ditse mo ba sa tsale madi mo kwa ba tu ikana mo kwa ni ora ka mo kwa ni dito lo kupela kwela ya dito lo kupela mo tono dia so o jile ngwa ma ntse a ntshebile jile race akitsi ka tse ko mo sekolong ba jile wa bona ke magela ya so tono dia so mo tono ito kupela go le makanga ai
Stronger. Stronger. Wayenza so. Imani lwayenza so. Wabona yini? Bulabula. Bulabula Mashaka. Abulela space. Uri nako ya tsamaya nako ya mmetha uri ba mmitsa bokokwage wa bokokwage Kokozi Imani lwabula na wena Mike, what feel says fast as Mike.
Re thuše mo kwa gamang. Alright. Nena ba ni mo ifa mama na laitsa. Ya van la van a matar y Luquisha va a morir para la. Caso hizo. Arne me la echamos. Rimo. Maguay. Rimo. No le checho, no le cheche. Ya no me le checha, haga leche, haga leche. Ropa, vale, va a leche, agua. And then I was someone 1 hour since 20 Kamadila. You were getting the fire 1 hour and you cost. Noriale moga papa shule ngai bilo ra ga molato a titulele fase a moga le koshi ya after the thing ya le na ba mwana mascript le sante le 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 skala ka utusha kama polisi akani ya baba baba ni moga kama baba ya mata baba ni moga kama baba ne masabasa ora arba mo
go monnoka ge re le mo sekolong go tswalela badimo ba gešo ba ga moremi go tswalela badimo ba naga ye ba galabe ba ngwana shuwalla wa mathomo mara bothata bo bogolo le pheko la ga bo papa ngwana shuwalla ngwana wa mitwa ngwana o bitsa ke bakgekolo ba nyaka go mo tšea ba mo subeletse le naga badimo ba re ba bolela polelo ba re badimo ba ba bona godimo ga gage ba re moleko o eka ngwana gadimo o tlong go itia gona ka mogare ga sekolo o nyakana le ngwana o tata go ngwana o kae ba kae ba ga ngwana ya menya wana skolo shu tamone menya ole siala ka ole siala ole siala ka ngwana batswadi ba gaga ba gona ene nka se kgone go tswela pele ka taba tsa ngwana batswadi ba gaga ba segona ke tlo kgopela gore ba ba leng gona ba meloko le baagelwane ge batswadi ba ngwana ba fitlha ba mpoletse batswadi ba ngwano gore ba tla ka kua gae ke ne polelo le bona mabapi le taba ya ngwana sekolo se go tlo ba boima go sona gore se loke gobane ge di iša ditaba nneteng badimo ba re se sentle ke batho ba bakgekolo ba ba berekileng sekolo se gore bana ba mo ba tla ba sokole bana ba mo ba tla ba ska tla ba dithuto e kaone sekolo se se tletse ka meleko e mentši badimo ba re ba mpontšha ditaba ba re ba re thoma re tsenelala re eta le ditaba batho ba ba ra mo kana wele ai ka ro ka tswetse tshi mo arsa kwana ka agere are mo ka tenga wele ai ka re mo tieje ka re midije ra sa mo tieje ona ra mo sona are mo shije ngai are mo fentse be ko ro bo tshai le kholo go fola ke ha pe ro la ke bana mo pele ra sende ko ro re kra kai sekolo tse dintšhi di welang ke lebu la go swana le sekolo se na le mathata a sekolo se a tlile ka dibuka tša bana mathata a sekolo se badimo ba re ka gare ga dibuka tša bana ba go na le ditlhare tše dintšhi tše e leng gore di alwa dilwa ka botsona badimo ba re ga ba bolela ditaba ba re meleko ka mogare ga lapa le
re binang ka go lona e le go sekolo sa Bakgalabe gobane sekolo sa se thieletše ka maina a Bakgalabe go na le meleko ka mo le ka mola basadi ba apeelang go na le meleko one ke nyaka go le lemoša ntong wa bona sekolo batho bana sekolo ba se thea ka leina la Mokgalabo e ka ba wa mošate e ka ba wa kae ke lapa la ka o swanetše go le lota and then mo sekolong ka go thoma go e ba le bothata o di ngwana o a tsoga o thoma go ntšha meleko e leng gona badimo ba naga ye ga ba etla ba ka tshwana le bagešo Mokgalabe mong wa sekolo se re ngwanaka yela ke e bonang tulo ga e sa le yaka ge ke mmotsiša re molato keng a re ngwanaka bana ba tla ba rwedi merwalo ya ditlhare ba tsena le yona ka mo gare ga sekolo se ande sa go kweša botlhoko go tlo go bana matitšhere ba ba rutang bana ba ka lebaka le legolo mabapi le tabeng ya gore setšhaba se e lego gore ke sa mo ga se ratang molekoši bana bawa ebile go ba le badudi ba mo ba ba sa tseneng sekolo mo na gaiteng go ne bothata mo motlhareng mo go ne bothata ofisi ya ka kua le ba bona gore ba jwang bana ba bang ba le badimo bana ba bang ba lwa le thokolosi ya monna ye ya thekang bana ba basadi ka mo gare ga sekolo mo sekolong go ka se be le tswelopele ntle le gore re tle re epolle ntle le gore sekolo se se tle se berekiwe ntle le gore bana ba ba berekiwe e re ke le lemoša dintong ntho e tswelelang gone jwale e ntšha ke Bakgalabo ntho ke gale le gona ka mo sekolong e metsi le idiegetše ke tlo e ntšha fela e tlo ntšea sebaka mara bana ba Bakgalabe ba mpha molelo ya gore bana ba ntle le gore ba berekiwe ba ka seloke gobane bana ba ga mo bona ba bang ba ba sepedišitše ba re ga ba eta mo ba tla ba swere ditlhare ka gare ga dikube ka metsiela gore bana ba ba ka mo sekolong ba ntshwenya go le botsare ba motshwenya kang Sabana
sena se le mmereko wa sona a sa dula fela ka mona gobane ke nnete gore batho ba ba apeang ka mola ke batho ba bagolo ba kae bona ba apei ba ka mola ba apeelang bana ba ka tsamaya le bana ba bona mo magolong ka ke ka mo le botsa a go le go ya metsing le gore re bina ba sa fitlhela e tšhaba so ba ile re bina le go botsa le ka metsing a e bona ya go nna wa metsing so ke rela ka mo ra go ka ding le ka po ya nna di mo ba ta ding haya la ba di mo ba go sanela ba mpumele so
pele re ka tswela pele ka ditaba a ke botsise baepei ba dipitsa gore ba le tseba na le botolo le ke le bone furu ke ditsa mabox ka go bona ke le bone ka dino o le bone ka jeni furu asa mama o tseba ang ka botolo le a ona senge ke le bona a ke le furu o bona botolo le ka se le tokoloshi botolo le ya bona tsare ka kgale le gona ene tata ke le bona gore o le bone furugu le ntse le gona ka bona go fisha matakana. That's why ke re sekolo se batho ba tsedi sekolo se ba se dirile papadi ba bia dilo tsa go setsebaleng ba ka se tlo bia jwala ka gare ga sekolo ene le ranya ka gore mo sekolong go be le tswelo pele mo sekolo ya bia le ba bakae ba bang bakae a ba tsamaye ba ka se tsamaye re ne seemo se se tswa mo sekolong ba ka se tsamaye re na le seemo se se tswa mo sekolong a ke tsebe gore go ne mmereki wa ka tsamaya mo sekolong seemo se le so re thuša bona go bereka seemo se gona ge re ka se bereke seemo se le tlo apela ba santsolo la tiro re ba nyaka la re ba ka go tsoma bona ba gešo ke tlogetse mmereko wa ka o montšhi kudu kua gae dilo tsa go tshwana le tse tša sekolo ga se tse thata nne le se ke la bona seemo se le ka mokgo a se tse thata dilo tše di a lokišega sekolo se swana le lapa se a berekwa sekolo se swana le naga se a berekwa so sekolo se se wetse ke mathata a wetseng sekolo se a wela bana ba lena a go we matitšhere go wa bana ba lena ande ga golokudu go wa bana ba lena ba basadi so ke kwešiša gore motho e leng gore wa apeya a ka se tlogele seemo se le se wa tsamaya ya gae ka gore le botlalo le ka se le tokološi ka mona ande ke bošaedi go berekiša brand ya batho o e berekiša bošaedi gobane se re se bonang mo re thoba go senya brand ya batho ande go bolela nnete re ka seke go bina mo ra tlogela mabotlelo a sa kwišagaleng ka mola dipitšeng dijo tsena di ja ke bana ba rena ande ke kwišala go a ka tlang go apea ka mola tagilwe a apeela bana ba rena gore botlelo le santse le tsebagalong le tswa kae ande botlelo le santse le berekiwe so mo sekolong mo re na le bothata ba gešo re na le bothata ba bana ba e leng gore ba athaga kudu ba e leng gore ke ba basadi so bana ba ba gešo ba basetsana ke tlo ba thuša mara thušo ya bona ke tlo reka ke ba thuša ke nyaka nnete fela mpinetseng ba bang bao ge go lekoloi ba late re tle re kong gore taba botlhelelo e tswa kae le thao le chamai le tlankele ke tsiakeletsolo Yeah.
ke ya go dumedisha ke bua ke tsena ga bošamaine ke ya go dumedisha gomme ke ya go kry-a ditaba di letše fao Lethabo ba geno nke gore nkebe ba dutše mo Shamaine ba geno gore nkebe ba dutše mo le tlilo mpotša nnete lena lekgono gobane ge ke bolela le bakgalabe ba mpotša gore matšatši a Lethabo a badile a go sane sekolo mo go yena Lethabo ka mo yena o apešitšwe leswiswi le e leng gore o sepela le motho o e leng gore o mmotša dilo tša go tswa tseleng ene ngwana o šetše ba tšere madi a gage ba berekile ka ona re tlile thoma ditaba mathomong mabapi le taba ngwana mmago Lethabo ngwanašo ngwano ga mpotše nnete a se nnete ya e bolelang Lethabo ge ke mo lebeletše moya o ntshwara tax moya o ntšha poison ye wo a tlodiya bothata ka yona ka gagago kamba gwana lapala ga bo ke le bona go epetše dilo lapala ga bo ke le bona go kitima dinonyane go kitima dikatse go kitima dimpša lapala ga bo golela dilo le mafestereng ke a le bona ga go le boroko mara tabaši ngwana o ba tšere madi a gage ngwana o ba mo laola ngwano ene ngwano a nyake go bolela gore o laola ke mang ene ngwano bophelo ba gage ga ke bo bone gobane mo go yena o rera go ipolaya gobane o filwe di-ritual tša gore o swanetse go bolaya o mongwe wa ka gae goba o Shamaine jalo ngwano ke tlile go thuša mara ke nyaka nnete gobane badimo ba gabo ba le ngwano ga go botse nnete gobane ngwana o dirišitšwe bošaedi bo bo kgone go tloga mo go yena pele go eta goba le mathata a e leng gore e tlilo ba mantši a go etelela pele Lethabo sa le wa reka poison o ya kae o ya go ikhutša o a tlaka o hlakiša ke ngwana wa tseba Lethabo o leemong le lengwe gone jwale la gore o bolele nnete gobane motho o bolela le wena ene motho o fa wena di-instruction le di-ritual tše dimpe tše o swanetseng go di dira ka gare ga lapa la geno mo e leng gore go šetse go fihlile nako ya gore o swanetse o fiwe noga le gore o bolai motho Lethabo ge wena o ipolaya rena ba geno o nyaka re šale re reng ore a re o dire eng surprise a re o dire di-ritual tša go ntšha dibetlang o di ntšha jwang o tlile sekolong o apere diplastiki o aperile le dituku o a dia eng ka diplastiki tše o dile o kukumele ka fase ga dideske ke tsega go rela gore wena o dira dilo tše bana ba ba leng ka mo tlelaseng dilo tše wena o di riang ka mo tlelaseng motho o ra gore taele o ya gage e rieng ka bana ba ba leng ka mo tlelaseng a ke go ba tseba Lethabo o apere diplastiki o kukumetse ka fase ga dideske o tlo di tlhobola ka plastiki tše o tlo di tlhobola ka geng o ne nnete Lethabo wa e mo bolela maaka gore ga geno o ne lehuileše Lethabo o ne nnete wa e o boletše maaka
wa ra ga genu go ne diku wena o santse o ile le ka diplastiki o tlo kukumele ka fase ga ditafole wa dumela o ne nnete le taba why ga ile o ne nnete o gana go ntsha motho o re dula kae o rile o dula madubaduba wa toropong bele bolela mo founung alright a gona molao plastic o tlo di tlhobola ka gae ke ritual ya eng e le beng le e pheta le ntsha dibetlelake mo sekolong yena motho o rile o rile dilo tse mo sekolong alright so ka o dilo tse o di ntsha mo sekolong go tla ka mola o kukumela o apere diplastiki ke gona go ntsha dibetlelake ke gopela o mphe di-rules tša go fileng tsona ge e be o apere diplastiki tšeo gore o dire eng for nako e kae go fitlhelela o ya go tlhokola dilo tše o bolelela fase kudu gaetšedi o rile dula fase ka 11 o bua o dule setulong tlhogo motho ba e bereke tlhogo ya motho a e bereke because ntho a e dirang o bakela bana ba ba tsenang mo sekolo at home lena le pheta dirituale ka mo bana bao le bolela le motho o re go ka bolela fela ke tlo bolaya ba geno ka moka mara motho o nyaka go bolaya bana ba sekolo se ka moka ke go kwele ngwana go tswela pele go rela go mo direng ka tla go bolela fase goba o kgona go bolela godimo bolela godimo le thabo re fetse o rile o ye mokhombo o ye go tlhapa ge o fetsa go tlhapa o ntsha dibetlelake mokhombo o bolela ka letamo le legolo le o ya o nonnoši o ikele Charity alright Charity o ne nnete le thamo why o re o ne nnete nko bolela ka o maybe o bolela godimo swara o papa go le and then I don't put this alone to Otakai. Then my one can hear you with somebody. Then I'm both and talking to the story. For Kewanori, if he did a good type of who made it, because when I come out of Aramit, I'm friendly. All right. I don't want it. O le statement se se wa wo ba ga bo ba ra yo hlapa metsi ke go kwena o le nnete ga re ba ga bo ba re tsira go hlapa metsi o le nnete o la kwa re ne ke re ke ndo ka go puditse mabane go a pila pila mputsa mabane puditse na botlhano tse tsa mputso bia amputsa gore alright wena o ne nnete
wa le lo rone nnete o se wa botsa ba geno gore ke swantse ke bolawe go ba o santse a bolae go kwa bana ba ke ba biditse ba ke nyaka go ba ne nnete na ka gore bana ba ba ne nnete ba babedi bana ba ba ne nnete ba ene ta ba bana ba ngwana re thusa wa nya ka nthusa principal mawale ba leloko a SGP ya tshaba ba ile ga ba etla ka gae ka bana ba di dilo tse ba nya ka gae ibile le bona ba o thoma la msa ke ntse ke sa ba bone ke di busy ka dikosha ma ba le bosio ka re di fihla e ke itokoshe go gorosha mo madiwadi ka bitsa bana ba le batswadi ba bona ka re na bana le re go ba baka para wa go ba bifilo ba bolela mola ka gore no tse ba di bolela a strong la bana ba nga mathosa na ba nga le mo be ba di tsona tse kwa sekolong tja go swana le tsa nna tje o mo shule wa pere pitara shule o mo ga ke go bontsha bo o ka ena ke shu ya ala le ro fodi ba di tsa go swana le tsona tje ka le tha nna ke tlo di thusa le mpotsa nne o ra tse gore o ile wa bolela gore no santse a bola o bolela nnete wo wa e dire di chat tsa lena mo di WhatsApp le ba babedi ke eng le ba le bolela e fihlile nna ka digita mabane ka hele ke WhatsApp ya ka dilo le hele tsoa re tsa yesterday so le hela ke bega pele di message so la cheka la registrana la cheka di number tsa ka ke tlo di kry-a le ke kwele gore ba go berekisha di wona ba go berekisha so I'm policy na bolelang ba re ka manta ha o na ka o ke plastic na la go ka bona ora go la connect le nna le ba ka sa tsuri sesi ke kwele gore o le yena o connecta le wena le connecta kwa ritual la le dira ya gore wena o mo fe phetsi ya ditšhila le yena go fe phetsi ya ditšhila e be ile ge le nyaka gore le connecte ye alright wena go go tshantsa phetsi ya gago e fa o e bo tseba gore o wa connectiwa go ya le tina tse ka hele la ke bona mo so ke ka se tlo mo tsa ka so nna ne ka re thabe e bena bolela gore ke be le sebete sa go tse phetsa ka tshetsela ka diphetsi like ba ile le go a no re ke lo ka la ke fe mo phetsa ka ba a le ke le thabo ba re di dirileng gore wena o a ba fetšatši ya phetsa ka ga go fa a le controla jwang ema pele a ke re o tša diphetsi ya wele le madi ya gago wena wa iapara wa tsamaya le yona ke ula ke tso ya bara umpile akere fane haiwan pieces ana so neli akira ta 6 yana mo tela ka high ka 6 bara ta before utlile kwa high I think I manesi ni sini ambuto ke fine ka le lady ka ba te tete so na le mali amanya ni na ke bitsile yaka and then sisi ba ke bitsile na and then yona phetse a mphile e na le madi a gae